Praise God. Hallelujah. Fausia se no fuanga mo ia le nei fiafi. I want you to open your heart to the Lord tonight and invite and host the person of the Holy Spirit tonight, and let's build. Se o tato fausia se me fio o ia le fiafi. But let's concentrate tonight, because the presence of God is awesome in this place. Ya beata tong tangata tali malo le polene. Abeta tong tangata se tato fa felo ile man ongo tamal ne fia. Hallelujah. Emele mo ini for your fongal menat to why. Na lo loto ya taya. Just open your heart to him. It's time to peel that. As you draw closer, draw near, let's invite him in to our every individual's heart tonight. Se tato vala ulia o ye lotta mai le polene. A o mato lo tu. Mato te pulu na wina o le fiafil nei. Le li o le ola. O le mana mea. O lo la le lei, le o mato mawai le fiafia le pole nei. O lo mato o fie le mawhaina mato wa ilina. Fio maia. Oe le tangata o le nganga pa ia fio maia a se o mātou whala e le fiafi le li o Yesu mātou te mana o mia ina ia whapenana mauanunga ina o ia le pōne nei
Hallelujah. Hallelujah. Lift him up. Let's sing it again. Let's worship him. Let's lift him up tonight. Oh, let's build a throne for him tonight. Let's worship again. Almighty God, you're worthy. Feel my oil, feel no quali. O macho we ingal in po. Continue worshiping him tonight. 𝚟𝚒𝚍𝚎 evi ayoe
tangata uma. Hallelujah. Oh, rawanganga hamanuia ia Yehova. Oh, mea uma foi oi totonu ia te au. Ia o whamanuina le atua mamana o le viinga. Hallelujah. Glory. Almighty God. Almighty God, we worship you. May you receive all the glory tonight. Oh, it's a Almighty God, we worship you. Hallelujah. Oh, pua ina le mando, ye ya te ole minga. Pua ina le mando, ina la minga ile omane. It's a town ya te oi. It's a town ya te oi le tua. It's a town ya te oi. It's a town ya le minga wana oi tama. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy.
𝚟𝚑𝚍𝚎. Give him thanks tonight. Give him thanks tonight. Praise the name of the Lord. Avelo taulanga 𝚑𝚑𝚎 to you, Pauline. Hallelujah. I tell you, no foil on the fall if you're feeling a your 𝚑𝚑𝚎 elo lot yatama. Ono me umo wo fire mo oe. O me ato toa me melelei wo fire mo lo ainga. Leise tame you for penai unto la for ina oe le toa. Just give him thanks before you sit down. Just address and admonish God tonight for his goodness over you and your family. The love that he has shown over you and your family. Just thank him. Oh, hallelujah. Thank you, worship team. Fellow 𝚘𝚑𝚎𝚢 𝗟𝚑𝚡, I want you to turn to 2 Kings chapter 4, looking at verse 8 to verse 36 tonight. Our yellow to spayam oina so a folen lord to pull on the tau by far, out on the boy value say fangatel on fable told us from Maleono. Bring it up there, Prina. Verse 8. To my longale NLT. Living Translation. Elia sona etalia Yesu na fio maile ngang pa ia ilunga ya te oe no foi te tonu ya te oe. The day that you accepted Jesus as your personal Lord and Savior, that's the day you open your heart to the person of the Holy Spirit. And he lives within you. Aino mana o ye whaongalo tangata. O ia sa wenga luenga Acts chapter 1 and verse 8. It's a calling that he specifically put on those who await and they are striving to get more of him. They had that hungry for God and for more of him. That's when they receive the baptism of the Holy Spirit. The baptisonga. When it talks about the baptism, it talks about the overflow of God in your life. People will look at you and they kind of try to figure out who you are, because actually this is not the same you. Nanga lo amachana esavali ai fa matalatala I wingo tangata ngoya Yesu. Amen. Wa amachana esavali ai matanga recognize tangata Yesu melo ya oila to chamna mia. People are looking at you and they recognize something that you have, that they are in need of it. Amen. So tonight, let's go to the 2 Kings chapter 4. The invitation that was given to the man of God, who is an anointed man of God. And I consider this as we host the Holy Spirit. Amen. Ole tangata ole atua o whapena ona puluna una winga ele tina lea ina ia whapena na whea alo na whale. So i ona tali malo ai.
O le ata lea o le nganga po ia I le o langa ma le soifua le tangata au auna I le atua. We are the God. We are being called by God and sent by God and anointed by God for this time and this season and this hour and this moment. O tātou o tangata o walawina le atua, o whaupengaina le, o whauina le atua, o whaamanuia le atua, pa whapenana ta apena oe le atua, mo mele le umma, le aso nei, ma le teimi nei, e le o tae au, o lo tala noi, le pole nei. You need to get up again. It's not time for you to slack off. It's time for you to get up again and start moving, like I said this morning. Elo se te mi mo oe te malolo ai o te mi mo oe e te whaongai le mea lofa le atua tu ina atu ia te oe ina ia whapena le ta moe ave le te au le talalelei o oe le ave fua le atua mo le te mi lei. Amen. So let's look at this man named Elisha tonight. On one day, Elisha went to the town of Shunem. A wealthy woman lived there. A wealthy woman lived there, and she urged him. And she urged him to come to her home for a meal. Amen. On one day, Elia's translation, it fell on a day. She is going to have an encounter with the man of God, the anointed man of God. His name is Elisha, who is the prophet of the Lord. Elia for fine o le aso le o la ia se fesota inga po se fetaia inga ia ma le tangata ngoia 𝚟𝚒𝚍𝚎 o le o fa'uina o fa'atumuina le mana o le hanga po ia Elia for fine le e ia le taimi ma le aso o mana tofa le atua e fei loa ia ma le tangata le. You are here in the house tonight. Lo e iai o le po tonga le fale le fiafile nei. O lo wala awina e depend I lungo le tangata e ngoa o le nganga pa ia. Our calling depends on this individual, this person who called himself the Holy Spirit. Amen. Tangaya ia il fai upu se tilo iai. Fa mai lo partus pa ia a wealthy woman o le tamaitai e fa pena le tamau ainga. Amen. This is translation for a well-to-do woman. So si fa upunga o se tina ua ato toma le leia na me fai. Ayai la le mele I for and she urged. Si fa upunga wa ia pulu nau. She will not allow this man of God to pass by and go on. But she urged him. Te lo meta o le pulu nau e te le mana o tu o le tangata. Pesa fina wa inga fo le se tau vinga e te le mana o let go tangata le langa te mala mo ye manui o tangata ya oe mo oe. Amen. Fa mai lo tala tu spa ia on le faiatu lo fo fine sau sa ia o laulawina mo ta apena se mea e te tau mafai. My question for you tonight, have you prepared a meal for the man of God? Have you invited the man of God into your house? Let's look at it again. A well-to-do woman was there. She urged. A whai o te los tangata lo i whamanianga e tauna manui ai au o te lea tu uina le tangata ngai alu. Amen. O te whinau ina ia o maua le tangata lea langa o lunga o le laulau. O le lau ta pena lana mea ai, I'm going to prepare a meal for him. I lunga o le laulau o ia iai mea ta o le fellowshipi. This is where you'll find one-to-one conversation and encounter. Amen.
O le taimi le sa saa lo loto lunga le laulau, ai sa saa mai foi le loto le tangata le lunga le laulau ia te oe. Amen. Le le weba ayanga i aifa maia, wa afe le tangata o le atua. Wa tu, he stopped. I said, because someone is calling me. Someone is urging me. Someone is inviting me. O te le tu'u mai lo loto le vala aulia le tangata wana vala aulia ia. E le tu'u mai le mafofau le tangata Elisea. We are here tonight. There's someone in the house. Lo iai le tangata le tono le fane le pole nei. O lana ngā luenga. O le sau e whapenana si tia le tangata e ngoa i a Yesu. He is in the house tonight. We feel his presence in this place. Tātou te whalongoina lona pa ia I tono le whale le pole nei. Le temina si e o liva mai vivi I le tua le fiafil nei. Na e whalongoina le pai mai o le tua e lo loto. Mai fea le tangata le lo fea luai vai no foa. This individual is walking through every pews tonight. Lo ia sila lo loto, lo ia sila lo loto. Ai le ia se upu lo ngutu e mana malama o ia lo loto. Au te le whaleo la vi inga e mana malama o ia yo mana tunga. He understands every thought that I have before I even voice my opinion or voice myself. Not to fight to win lo tangata. Because he is God in the spirit. O ia o le tua o le nganga. Fere ai le fere wa tono le fale le pole nei. He will not. Let me say this. He is a gentleman. O ia le tangata moni. But he will not stop. Ele ma fai ai o na tu. Pe ai le fai ai le pole nei. O te mana o mia oe. O te mana o mia lo soani. O te mana o mia lo tomai. O te mana o mia oe le pole nei. He will never stop. He will move among us, but he will never stop unless I say, Holy Spirit, I urge you tonight. I urge you tonight. Don't bash me by. Elema fayelo malosi. Elema fayelo poto. Elema fayelo tangata. Ona fa fayelo imana ongolo ainga. Elema fayelo watamai na fe ngai ma meia. I otemana mia oe. I need you. She urged him. The anointed of God, she urged him. Don't pass me by, Elisha. I want you to how it say. Timna mi e so mai lo fale. I say o tango lau se me le lungo le la ai se eta mafai. I'm going to prepare something for you tonight. The Holy Spirit is preparing the table for each and every one of us to feast upon. But it only for those who opens their heart. The invitation is given to everyone, but only those who open their hearts, they will receive the blessing of the table. Wa mai ele tua le tusi vala ulia mo tangata uma. Ai le mawhai tangata uma na la tua ai le lei male ne nea o le tua lo I runga le lau ta pena ia. Pe ai le tatala I lo loto le pol nei. Are you willing to open your heart to him tonight? Are you willing? Are you willing to have that encounter with him tonight? Where tapena ya?
Now, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝. Let's move on. She said to her husband, this is what happened when the presence of God and you had that encounter with the Lord. Elena oe. Elena oe. You're not the only person who's going to experience the blessings of God. She said to her husband, it doesn't stay with me. I have to let my husband know. But if you're a widow tonight, your husband is Jesus. You must know exactly who he is in your life. Olau to olua fo ile po lawa vale o le tangata ingoa ya Yesu ya e malama ya tia fa soa ya lo loto. Amen. I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Woo. She identified Elisha as the anointed man of God. I know. Where did she get this knowledge from? The encounter on the table. The fasoa ilungo le laulau. The tausamiel tangato le atua alai fasoa le fine melo to tupu ilona ainga. This is what the Lord wants from you tonight. To open up your heart and share with him your problem. What you're going through, what you're facing, the struggle that you are going through, and all the circumstances you're facing. Emanao Yeshua te no foi dalo alfa penana tau sabi oi lungo le laulau le tupulea malua fasa nga imai le polene amatolona tango tala noa yai ele lavalo faso telo time. I have a financial problem. I'm struggling with this, Lord. If I longo lo na talinga. If I longo lo na talinga. I cannot handle this situation, Lord. I'm facing with my husband, with my wife. I don't know whether we are going to survive for tomorrow. Tell Elia. He's there. He is here. If you fall along lo leo le polene. Ele if you fall along lo leo, or if you fall along lo leo. Come on, come on. Or if you fall along or let tell no how to tell le polene. Let me pause for a moment, but give you an opportunity to share your heart with him tonight. Amen. To whatever no le mo oil le polene to fast so high. Tell no yai. If I'm mole, I will tell you, Lord. Oh, tell me now, me oil, if you feel me. Hallelujah. Wow. Wow, my little fat soul, Napo. Praise God. She said to her husband, I know this man. Ole tangata uche Lord tangata lea lo hapena na sau. Ai. Ole tangata po ia ole atua. Then fa upu somai. Let's make a room on top of our house. Let's prepare a room for this man. O te le tumana o sau te malo e ai malu. Ne ai.
o ova ai le tupu malie o mei te tono le taainga. Ono whamanianga le tangata lea. A wate manatu mai le me te ave le tangata o le atua. A wate manatu mai le me te ave mo le tangata o le atua. Amen. Aua. Dau te whaiati ato e aua. Langa le mele o tupu o tupu I lunga le tangata whaale nganga le whawhine. O whao sofia lona loto se I whai se mea sili. Whai se mea sili moai mo le atua ona le tangata lea. Wana release whamanianga I tono le ainga. Amen. So let me say this again to you tonight. Lal me walenga struggle lau o onanga. It's a little fatangal tangatalea. You're not allowing this man to do your bidding. O lela vai fai lo malosi. Lela vai tinga lua lo malosi. O lela vai fa peifolo manatu ato o te mawhaia. O te mawhaia. I can do it. I can handle this. O te mawhaia. Ai te vai ato wa matan fa le tonu mea. Peno fa ato le pol nei na siasi mai o ia. He visited us tonight, and He moved among all the pews, and looking at each and every one of us in this place, heart tonight. Now you say, "Valio tatu tangata le polne, ma you sila yo tatu loto le fiafilne." Emana omia le faafe o ia lo ainga. Ye e fai el polne. Tao, awe tui na ui, tao. Ta te oilo fale. Te oilo oile me leo tupu le fine lea. Ua wha penan wha atula ia lona malamalama. Ono le wha soa le tangata o le atua. O ina tupu oilo ona ola wha aleanganga. Wha mailo lona te olua tate whaia se me sili. Let's do something. The best of us, let's do it. I will ever aile tupe, I will ever aile mele se ta whaia se mele lei mo le tangata lea. Se o tātou whaia se mele lei mo le atua le pōle nei. Se o tātou ave se mele lei mo le tangata I ngoa ia Yesu. O lo whaia ea ele nganga po ia male tama ina ia tātou manui ai. O lona suafa e toto tuli e le langi. O lona suafa e whaalolongo e te moni. O lona suafa e tali e le manaonga. I'm in the name of Jesus. Every demons flee. Every bondage has been broken. Every chain will be destroyed when we call upon the name. Oh, hallelujah. The name that is above all names. That all heavens power, all the earth power, Sheol power. Le aise me tasia tu ilumo le suafa lea. Fea oyai, ale te tonu ia te oi. Tonight, let's move. Amen. Let's make a small room on the roof and put in it a bed. Whaalongo oil classifying o mea lo matua lea. Ti teo la a bed and a table and a chair and a lamp. E wha mea lan whai lo matua e lona to olu e whai. Se o ta whaia se potu I lunga ona tu oai lea mase moenga. Tu oai male lau lau. Whaatasi ai male moli. Atoa male no foa. Now listen carefully tonight. Once you invite the Holy Spirit in. Amen. O le teime te wala au lia I oia. Wa mata lona whalau tele lo loto. Amen. Oh, hallelujah.
le 𝚟𝚙𝚎𝚅 o le 𝚟𝚙𝚎 e mamafatu o 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚍 vai mai na lumapau o amongungu le aima se upu o taunu iko o mo ai. Why did he do this? For you, and for me. Ele solo muli ilana au onanga ilon tama. It didn't back off. When Jesus said, "It is finished," and God in heaven, his Father, inofayatu Yesu uataunu, atatangi le amene ile langi alona tama. Amen. Tell all the resurrection. It's God's the Father. Upo le atua tama na ia releasing le langi. Fa'afetai amene tama uataunu ule fa'alatanga. So resurrection is the answer of God the Father to our Lord Jesus when he said, "It is finished." Uatonu. Amen le langi fa maita ma faftai. Uale toyo o le tangata anga sala le mata upoleoti pe a ona bala au ilo suafa. When every sinner call upon your name, amen. So tanga sala bala au suafa lea e faola ina. Acha watu imau ilo ngora sataro. Me satatu polongai. I release my eletua. Le tali ato ola totu. Me ngana tawe enjoy le polonai. Bieleli taktoyoi. The bed, le moenga, specifically the bed. For my fine tu why le moenga? Why the bed? The bed is the place of intimacy. Ole no fuanga, ole mafana, ole maftanga. Amen. Ole moenga, ole no fuanga, ole mafana, ole maftanga. Intimacy. This is where the woman said, "Put a bed there." When Jacob was on his way to Padanaram, the Bible says he stopped over to loose and he slept there. No bed, but a stone was on his head. Elia said to Moenga, Samuel Palapala, Aole Maa na alunga ilo no ulu. Amen. I tell you, Olema, le taimi ana pipi ele ulu ya kopolema, fetuleni mai lo ma faalinga mai lelangi. Bed is a place of intimacy. This is where God released a word of revelation. This is where you receive from the Lord the word of revelation. On the bed. O ia te miti ai. Ele o miti fo ia. Ele yangi mani me le tuua iai. Miki ngā tātou la nei ele se winga. Ale miti le tala mere tu spaia o le temi ana papai ele ulu ya kopoi a matalon sau falinga. Amen. Wo o le temi mo miti te ina ai lo e tau le a falinga. A foi o tau le o tau e siva mai pati mai via le li. A foi o tene titi o tau e siva mai pati mai via le li. Aisha nanga lo e falinga, you will know revelation. But the old man dreams.
To inga le am kuangai mo miti, ko inga le ya mo miti, ko inga le ile yo se tu mala tauia. Falinga. Falinga. Taunga sausa sama mai se upol falinga. Amen. Wo ole taimi se ta tala o tato mafau ile tua. Ai se saule tua e fa mala malama na upu ilo wolanga a e yai lunga lo moenga. Amen. Tselo oe la wale tala fai so mai fai pea. O te mna ona ia e mala malama. Ele fai ele atua na le tai ao, pe fai ele atua ma le afiafi. O le tai ao ma le afiafi a toa me a le atua. A fai te lotu le afiafi te le lotu le tai ao, o le te ai nofo ai tā lafu i a tama. Da koela. A fai te lotu le tai ao, e te le lotu le afiafi te nofo ai tā lafu. A fai te lotu le afiafi e te le lotu le tai ao, na te nofo ai tā lafu, na te anga sala i le atua i lan taimi. Te anga sala i le tua lan taimi. I rai, ngā ke anga sala i le tua lan taimi. Amen. Wa e maua le fiafi nei. Le anga whai e le tua wha mai le tua tae ao ma le fiafi a toa. Ai wha mai o, wa un kukal mako ainga. Humbug. Nenga tau le hamburger. Humbug. Amen. E ma whai ana e latu nei whaatauro mea ai o le nai hoklale, a vel fale. Aia, whaataua le mea na wala au ai oe le atua. Ia le li. Tero aso ia, e mala mane le tae au o leima se umo te pusa. Wa fu e sua vai a inga. Mala maifo le tae au wa vela kuka a inga. Whamai lor to ina, loku. Anga va pengo ngofo la uli ia kia u lang lang ngofo am ko anga lok nga ngofo kia lai se le lok. Amen. Ele ngofo la ka lunga lok sa pingi marka. Fa fea na Elia, fa fea na e misi le lofa le tua ya oi. E te mai, e tingaina, e te mafatia, e tua Yesu mo oi. Dai se taime mai mau ai fa pea mai tama Yesu. Ko ai fa penge ia ngi ka ko sekule roku aso. Ki la po fe sekule fe la kala po sekule ngo po sekule e. Dan o setula o la ia ngo ka ule. E so sofa makai di set. Au sekula le lo sofa makai longo winga la sekula. O taunga mongi fa linga. Talavo fa linga. Neli faalinga. E leo faalinga o oi vai telefou. Faalinga o se mea mai i. Awa mai neli. Ia le atua. Revelation o mea mana mia te me nei. Seek the face of God. Allow him. Faatanga o ia lo loto le pole nei. Se fapenantanga o le atua te tala. Te mana tua aso ia na tau nuu mose i nei. Na sau mose i le aonga. Au te toana na loto i nei. Tau leo mose i le aonga. O te le lo inga, te lo te mi wei solo koe mose le ko ngā ulum ko ngā whaira. E na wai ulu tangata leo mose. Na toi fo i leo mose. Ele i fai poi. Ale mose, kene fai poi ngai ia. O porua. Alua mose kuri loa langa mangu. Nei ku ua ka maloa e ku o mele alua le kuri ko e mau le langa mangu papi kiu loa. O le fa manuianga nga le mea le papi kiu o mau o fa manuia. Celebrate loa last. Te lo waleva nga luela mose la lo sunga te ina i Samoa. Fo e mai lo mose to fo e mai. Te lo te le lo te le ta leni o yel tanga tale. Te le mamala mai. Pa wan me no lo mose na onga. Fa pena no onga luenga tam malu lango le tale. O te le lo e yai ta leni el tama lo ngo ya mose. O me na tia ia.
Ai te lo e ao ona e ngā iau I te tala lo loto I le li. Sau leo le tua e whai loa mea. O lisi le tangata te whātua tua ina Ia o ngā lua ngai whai. Tangata lo mose. Amen. Au whai atu Ia mose le mea whai. Ia e le tai tai whātua I atu. Amu ia to a wana maua sto o lua whapea. Ele iloa ita Ia toa. Ai aita ngalu le moe. Whapena le winga le tangata le mose. Whaongalo na moenga. Pea ona ita ngalu le moe ai. O oi foi le pole nei. O le moenga, le ngata le intimacy, a o le moenga is to build that relationship. To whau, to la langa, lau mawhitanga. Amen. So o mai ei lea ma le ane mena tu mai na. O le lau. Tatu o mo le moli. Tatu sau le lau ma le nofoa. Tatu o le moli. The lamp. I te tono le whale tā whai o le atua. Tasia le moli e whaamala maina le mea paia. Tasia tu unga la mepa ro iei. Na te whaamama lama. Illuminate the whole holy place in the tabernacle. Just one candle lights stand lo iei. O Yeshua ia na ia whapea. O au nei o le malama lama o le ola. That's what our Lord said. He is the light of the world. I tell you, liu wale li for Mailantala. A o tau o e muli mai. A o tau o lo au so'o. O oe ma. A o tātou. For Maili Yesu o tau o le malama lama o le lalorangi o tau. Ele au ngā o na tuu le mōli I lalo a tuu I lunga o le laulau ina I loa e tangata uma. E te le nā ina lo whaanga ina. E te le tuina I lalo mea lo wha le atua ma le wala aua le atua I lo oranga e te le tango omi lalo. Ia pupula atu I le whale uma. Ia I loa e tangata. Aisa, langa mele le to sina mai tangata I le atua. O le malama lama o le upumoni mai a te oe. Wia le li, tato ngai mai le I le nofoa, the chair. Le kakome mo mo lau. Now the table is for fellowship. Lo peno vatia oe o ia fatufa ai o ia fa so ai manatu. Amen. So tato wolo la I le nofoa, the chair, the stool. E te lo aso ia mo na po ia. A ona whanau le whawhine, e le whawhine tosanga, e whanofo I lungo le stu. Amen. Whanofo I lungo le nofoa, e whaingo fia e ngā luenga le whaatosanga, ona po ia. Ia o sau wale malamalama, ia o ta ota le whawhine papena, a ona po ia, le a wala le na whawhine Israelu, e vave ina sauta mai titi whafo. Amen. Now, Moenga is intimacy. The table is for fellowship. The lamp is the light of the world. Is birthing out of new things. Ole whanau mai o mea fau. Te loa oile menga te nofo ma oile pole nei, wa tauna whanau mai. Tauna mai whafo le mena mai a te oe, ini a whamanuia ai le stangata. Nale mena o tupu le ainga le whine lea, wa moe ele saia whamanuia le atua le ainga. Wa ai ele saia whamanuia le atua le ainga. Nofo ele saia ua malama lama lona pupula I tona le ainga lea. Whamairo ele saia o le ale mea te manao ai. What do you want, woman? Wo o le te me whanau mai ele mea fau. Whamayaki asi, ele isa na tama. Oh, amen. Whamai say, well, I'll call her in. That's Lord fine tu lumor perfecta whamai say, by this time next year, you will have a son. Pa penei le tau sanga lea, e maua oelea, le tama. Now, to ai, bed, intimacy. Amen. The table is what? Fellowship. The lamp is what? The light. Now comes the stool. Olha. Birthing.
O le whanau mai o le mea fau. Amen. Tele i o mea lo whiohai mtātou na o mea tuai. O le te me whanau mai e mea fau i o tātou o langa. Amen. E a pe tanga whatanga o i e le pōli mai whai ai ta mā o lea pau ale mea lo tōtou so whati ngai mea. I say, push my whafo. Taunga sau whafo mea le leina mai ata oe. E whai ma whamanianga ia i la tau. O e lo mata mai. Praise the name of the Lord. O le pōli tali mālola ia ata ia nei fiafi. Ma e nofo ai mai whapea ta mā o aule nei whai ale me te whina ngalo iai i lo o langa. A vea lo tangata e whai ma mea whai ngā luenga i o ao le pōli nei. Whatanga lo roto nei fiafi. Amen. Si o lima ia ta mā nei po e whatanga lo roto ia te ia. Mai whai ei Lord use me. Whaonga hao ta mā use me. Whaatai le leo ka masina ai le amen sina. Orai amen le marka mai kiki ai le amen sina. Pa isa utala i le tua le pō nei. I fear too, I fear nofo, but make sure you speak that word out tonight to the Lord and say, thank you. I know you are in this place tonight. Whaatonu mai lo le ato toa. Ai whaatumu mai oe lo tumu. A mai au le telo meo te whaia e le tonu ma lo whina ngalo. Teach me, Lord, in your ways, not my ways. I have tried my ways so many times and I fail. Now, teach me your ways. Pe o le te talo mose le atua. A mai au yo wala te ma. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let's all stand tonight. And I want you to go and find someone tonight. Find someone. Now move among your people, the people tonight. Okay, kalo morkaka nga we kalo solo ai fo. Find someone you hardly pray for. Come on. Just praise the name of Jesus. To pray for that individual. Encourage that person tonight. Oh, hallelujah. Talo. Tatalo moltangatalana.
Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. Lefanua 𝚗𝚘𝚙𝚢𝚛 O lefanua na 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 lefaula 𝚘𝚑𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 O le waia atu itinga O le satauro O lo tu mai i lunga O le whanua he mana tua O le whanua O ke te semane O le whanua na 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 le whaora se mea a whaingata O le pakia atu itinga O le satauro O lo tu mai i lunga O lo na ola na tu i na tu ma i le arofa mo e mo a u so e ia ta ora o pe mama e a ia te oe o na tima tula ia masau tabia dei le fala wo mana te talo mo le tangata lena a wo le te me tango I lau taulanga tango I lau sfurua I ma lau taulanga ona e anga I mai le luma e lafo lau sfurua I ma lau taulanga ma e tua I au pepese le au e mana tua peke sa mane le whanua na futoto Eli. It's time for you to get your offering, your tithing, bring it up here and take a place so you can stand tonight. Oh, hallelujah. Emana tua, le whanua. Oh, hallelujah. Su elemento tuai, mai pese mai ai lifia. Le whanua na 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 le whaola se mea whaingata o le vai atu itinga O le satauro o lo tu mai I lunga Ola na tu I na tu ma I le alofa
Hallelujah. Opuapuanga. Opuapuanga. Matautinga. Oh, hallelujah. Male alanga. Male alanga. Uataunu. Uataunu. Wamaea. Wamaea. Oh, olona lofa. Olona ola. Natu ma. Hallelujah. Yoele tua. Iate oe. Oatinga. Tulaia. Tulaia masa. Talia nei. Talia nei. Le paula. Apa lelo lima le tasi na lo lotu. Reach over to that person you're standing with tonight. Ina ia fausia malalanga se maftanga mafana oe maleli. To build that intimacy with the Lord. Wa ai le atal tangato Ioane apostolo. Familo portus pa ia Paule o le so no tif. Ele io o iai se mea wa fiu tau fai fasioti le oti. Ai ona lea le maftanga mafana malonali. Pa wale o le mea te vai ia Ioane e whaalango lango o lona ulu le fata o le matai. He feel na ia nonga le heartbeat o le atua. Whaalango longo le tātao le fata o le kewiso. This is where you build that intimacy. You rest on the person of Christ. E te malolo i le tangata o Yesu. O le mele na mai ele moenga. I e malolo i ona ao. Wa le te me te oto i ona ao te mo wa le file mu o le atua. You would find the peace of God upon you. E le ngata le file mu o le atua. I te mo wa le meta o le assurance o le mauti no le lei. E le se se lo sa vali. And third, you will receive the power to walk. Continue on walking for the Lord. So tonight, draw yourself into that. Thank you so much for the person of Christ. Hallelujah. The team would sing. There's a room. There's a roof up above me. Tu ya lo loto ya teya. Falata lata ya lo tangata ya teya. Ba ye malama I upol pese. Lo yai o ia ma oe na te le tu la fo ina oe. As they sing, you close your eyes and meditate upon him tonight. Tu watoi lo loto ya teya. There's a room. Hallelujah.
There's food. There's food Hallelujah. on the table. Yes. And shoes on my feet. You gave me your love, Lord. And a fine. fine family. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a room. There's a room Up up above me. and a good Place to sleep. There's food. There's food on my table. Oh, and Shoes on my feet. you gave me Your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I don't have. I know I'm not wealthy. And these clothes, they're not new. Those they're not new. Oh, I don't have. Don't have much money. But Lord, I have you. Lord, I have you. Oh, and That's all that matters. though the The world. world may not see. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for your blessing. for your blessings on me. 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝. Oh, why I le mea o te moe ai. Mea ai wai po ai wai. O se e wai se e ai. No wa mo wha wa e a wai se ainga. Tai Yesu. Whamanuianga wa e a wai. Wa o ma woa. O manuia wa fiu e whaasoa. E ai lo mativa. Ona olo utamau ainga. Ho mea uma wa umaua. Wa o iloa ai olo. Hallelujah. Whamanuianga wa e a wai. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings on me. Tamafa tai ono la upu le pole nei. Toi whamamalama yo mātou mawhauwhau. Toi whamamalama yo mātou loto. E te leo tū mamao. O se atua whawhawhonga. O se atua tali manao. Te leo teiwi whapena o na whina wai ai o mātou tangata malo wanganga. O le tino a ia e whaalawe lawe le te leo teimi. A o le nganga o lo tala noa mai pēr. E te tauna moli mau le nganga i le nganga. Le anga oe o le nganga. A o na e ngā ioe te whaai loa me lilo i o mātou loto. A wala mai lea i lo wanganga pa ia. Whaaf te tele le nea fiafi. I lau whamanianga i o tangata i te tonu le nei whale. Ai mai se lātou e lo mai moa mai lunga o penga te whaai langi. I o o atu ai lau whamanianga le nea fiafi. O ai se o lo nono tia. O ai se o lo puapua ngā tia. O ai se o lo mawhatia. I le loto le nganga ma le mawhauwhau. O oi o le atua whaasa o loto. O oi o le atua te mawhaina te tala no no tanga. Ai whaasa o loto o tangata.
Ele ngata ia I mātou I a I rātou lo mai mo mai. O le tatalo I le pōle nei. Ia mātou wō ma le alanga o le manu malo. Mātou te o ma le alanga o le fia. Mātou te o ma le alanga o le oli. A wā ua mātou loa o I mātou o whatawina le toto te mai mamoe. E le aise mea le anga. E taitei mai o mātou fale. Ua mau whailonga ina I mātou le toto te mai mamoe. O lo laulau tutu le au angelu. E pui la vea I lo mātou lu fatfo ma le mātou fale. Toi whaamanatu I o mātou tangata le pōle nei. Loa lofa. E leo ma vai e lea. E tele I sau mo le tangata a mio tono. E na e maliu mo le tangata nga sala ina ia whai lea ma mio tonu ia te oe. Na e sau e si tia le tūlanga o le tangata mai le lo pala sai ai. Whawhitai tele. O le mātou te talo le nā. Ma le mātou o lenga lea, ma le mātou ai oinga le pōle nei. Fua ai wala tau fua ina, le atua whaamanuia ia I lātou. Mātou tel tonu le atua le ai ase mea, e pa e te le silafia. Le ai foi se lima na tu tono nei ato e te le o silafia. O le atua o manuia. Whape atu o mātou lota le ni pō. A mātou o, ia mātou pepese lo le lei. Ia mātou tau lo mātou ngofie. Mātou whailo atu I seisi le o iloa oe. O oe a o le upumoni, o le ola, o le atua, o le manu malo. E le ai foi se sua whai ola I le tangata. E le ola I se lotu. E le ola se tapo inga. A o oe a Yesu le fetalai. Tasi ale awala I le atua le tama wana o oe. Whaafitai lo malama. Ia mātou mo moe o mātou moenga. Ma mātou moa se mawhtanga mawhana mo oe. A mātou no nofo I lunga ia mātou laulau. Ia mātou moa se talanoanga file mu mo oe. A mātou no nofo I lunga o mātou no foa. Ta pena I whapena na whanau mai bea fau I o mātou o langa. A wa o lo malama ma lo pupula. Lo te tonu ia I mātou taito tasi. Whamanuia o tangata le nepo. Ia tumawatu ia te oe le vi inga. Le whaafitai, le whaanetanga, le whaamanu, le osana, le aleluia, le amene. Ia tumawatu ia te oe whaavavau e whaavavaulava. Alalanga I whanau le atua. Amene ma amene. I ia le li. Ia, I ture lo no foa langa I tātum. Ta upor sunga whailau tuse fia te noai. Hallelujah. Aoe, anga I atu lo no foa. Ai le sunga whailau